Ia, ia le tua le ni tai au. Whatalo whātu sofa pele o lo tatu ali whaolo Iesu Keriso. Le sofa le silisili, mamawalunga lava I lo finangalo, ia malo nei loto. I mea uma lava ua whaeloa mai e le atua. O le ato atoa nei mea uma o lo ia Iesu Keriso. Amen. O tato o mai fo I le teme o le tato sauninga I le ni tai au. Ia o le whaalongolongo lea a o whetalai mai le atua. Ia te I tato e awala I lana fionga paia. O le au te nei tato le tatalo. Ia ona tato whaanongolongo le whatasi ma ule upo le atua. Whaftai tele te ma, matutoi mawale nea manoa silisili, mawalunga ia te I mātou. Ona o lo e whaia mea silisili mo lau whanau. O le ala leo le vivi ia e o mātou loto, ma le nganga o vi inga, le nganga o le whaftai, ia whaane ne ina lo mātou atua. Ai silisili lava I lo mātou manatu, ina ia awa o ina bea I mātou, le nei o le avanoa, o mātou o mai mātou te whalongolongo, a o e awa o mai a te I mātou e tusa, ma laua fionga pa ia. So fo I le ina ia te oe no le nei taimi, ia maso se mea lava o lo lau ngai nai, le a fionga ma le upu moni, I le nei tai au, whaau pe ngai na bea tangata whaatuatua, hao au ina bea le au kerisiano, ina ia mātou I lolo finangalo, au mātou iai leo langa nei, ma whātatari atu I le toia fia mai o Iesu Keriso lo mātou ali whaola. Ia la tuaino mātou tatalo, and we all say, Amen. Praise the Lord. Amen. Let us turn our Bibles to our text this morning. Tato, sue maile tato tusi whaitau I le ni tai au. O le Efeso I 5, whaitau winga le whaipu luas fun ma le luas fun ma tolu, ma le luas fun ma wha. Whamei whaitau winga whapiratania. Ephesians 5, verse 22 to 24 reads like this. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the Saviour of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Pei tau wha Samoa, wha monmole, ia. Ia o tau siustai, Ia la tau lava tani. A pei o siustai I le ni. A wā o le tane, o le uluia o le ava. Pei o Keriso foi o le uluia o le ekalesia. O ia foi o le whaola o le tino. O le nei, wha pei o nau siustai o le ekalesia ia Keriso. Ia whaapea foi whawhine, ia la tau lava tane, I mea umana lava. O lo tātou iai nei I le vaenga o le ao auina o le tusia Efeso. I le ola soifua o le tangata kerisiano whaamaoni. O le tangata lea ua whaatumuina e le anganga paia. So we are learning in the book of Ephesians about the behavior of a Christian and the behavior of a Christian who is filled with the Spirit. Peo na tātou I loa I le whaipua se fuluma le valu. Whamaile whautuanga le apostolo I le tangata po le a mio o le tangata whaatuatua. Pe a mata mai ele manatu lea ale apostolo. O le tangata kerisiano e ao ina ia whaatumuina e le anganga pa ia. O vaenga e tolu o tātou maua mai whai upo e se fulu ma le iwa, o le tangata whaatumuina o le tangata o vi inga. Lua, whai upo e lua se fulu wha mai, o le tangata e whaatumuina e le anganga pa ia, o le tangata e loto whaafetai. Tolu, lua se fulu maltasi, na tātou maua e le vaiaso na te anei, o le tangata e whaatumuina, o le tangata e usi tai, le tasi tangata I le tasi tangata. Po le loto ngā wai. A tātou wāwa ai I vaenga I e tolu. O le tangata e tumu I vi inga.
O le whainonga lea o lona loto I le atua. Lona lava loto, O le tangata e loto whaafetai, tātou te wa ai le vā o le tangata ma le atua. A le tangata e usi tai I le tasi, pe loto ngā wai I le tasi, I le tasi. O I tātou te wa ai le vā o le tasi tangata, po le tangata whaatuatua. Ma le tasi tangata. We read this text in the context of Paul exhorting the brethren to be filled with the Spirit. In verse 18, Paul says, but be filled with the Spirit. He then breaks it down into 3 key areas. As a believer, we know that one is filled with the Spirit because they are a person of praise. He has a song in his heart. Amen? Amen. 2, verse 20 says that this person that is filled by the Spirit is a thankful person, a thankful individual. 3, being filled with the Spirit, this person is a submitting individual. And he submits or she submits one to another. If we look at those 3 things as well, a Christian that has a song in his heart reflects one's individual heart, their personal life. One who is thankful reflects the life of an individual that is Spirit-filled unto the person, unto their God, unto our God. And third of all, one who submits reflects the life of a Spirit-filled Christian in regards to their relationship with others. Amen? Amen. So o lo tatou mata nei la I le winga o le tangata po le amio o le tangata wataua o le tangata whaolaina. Le foi o tatou whaongaina I le awa o ina luta upule nei le kerisiano whaamaoni o le kerisiano e whaatumuina e le anganga paia, le anganga lea o le atua. O le tangata lea e fōlinga mai o lo aunga lea a ngai le mawhauwhau ma le anganga o le atua na tusi ai le apostolo le nei tusi ya Efeso ina ia maua le auso kirisiano I le loto usiu sta le tasi le loto ngā wai le tasi nisi o vaenga na tatou mata I le vaiaso le na te anei I le au mainga le afionga pa ia le atua o le vaenga le o le usiu stai le loto ngā wai le vā whialoai, le vā whiavatai, tātou te maua le whaapolo kalameina I le atua o le olanga ma le soifuanga leo o tātou iai. O lo iai tai mai o lo whaululu iai, o lo iai foi lātou, o e usi tai a ngai tai. Tātou te vaaia le polokalame le atua I le vā o le tane ma le avā. Tātou te vaaia le polokalame le atua I le vā o mātua ma whānau. Tātou te vaaia foi le awhionga pa ia le atua o lo au mai e le awa onga I le vā o e pūlea ngā luenga ma tangata whalwhainga luenga. E o mai lava I te tono le kālesia. Tātou te vaaia foi le awa o ina le upua le atua. I te tono le kālesia le iai o tai o le kālesia ma tangata o le e kālesia. O I nā tātou te vaaia o le polokalame atoa o le atua ma le sila whanga le atua le soifuanga leo lo tātou iai. E vaaia I lava le vaenga lea o le o e taitai po o e whaurulu iai vaenga ese ma I lato uma lava o e usita ia vaenga ia. So we see and we read from last week's sermon that in verse 21 when Paul talks to the believers in Ephesians and he says to them, submitting to one another. And then we read to the Bible and we see, what does submission look like in the Word? And we see that God has ordained this, the principle of authority and submission in our lives, everywhere. We see that between a husband and a wife. The Bible teaches us that. We see that between parents and their children, authority and submission. We see that in an employment situation, our employers and us the workers, authority and submission. Even in the church, the Bible clearly teaches us
that in the church there are church leaders, church elders, and the church, and the principle in which authority and submission operates. Ala tai aure nei, o tātou tau nuu mai le whai upo e luas, fulma le lua, I le mata upo e whapitoa I se tasi o vaenga o lo tātou, o lo au mai e le awhionga pa ia le atua. Ai o te talitonu foi, o lo whapea ona au fia le tātou mawhtanga, I tangata le I whaia a inga ne te lawa e whapea, le heila o launga lea e le moa ua, o launga lea mo vaenga I e whaia a inga. Ai, ele lei foi ona tātou talatala noa I le vaenga lea, nai ona o le whaia le a inga o le tangata, o se whaamanuianga. When we look at marriage, we know that there are many single people watching or single people in the room and those who aren't yet married and thinking, oh, okay, then today's sermon is about husband and wives, so only the husband and wives should listen. But marriage is a blessing. Marriage between a man and a woman has been ordained by God. It is such a wonderful covenant. And those of us that are preparing for marriage, those of us who are single and not yet with anybody or dating anybody, the Word of God clearly addresses marriage between husband and wife. O le whai ainga, o se whaamanianga a. Pea tātou wa ai foi I le polkalame le atua. O le polkalame atua le atua mai le fofoaina o le lalolangi, mai le urua I tangata, na fofoaina le atua le tane, ma le fafine, le tane, ma le awa. O polkalame o mofo ia le atua, e fōlinga mai e taatia te tonu o le mea le ta o le ainga. A whai ainga se tangata o le manaonga ina ia whai whanau. A whai whanau o le manaonga ina ia o ina e mātua whanau, ina ia malolosi whanau. A malolosi ainga, a tuina atu le ainga I le atua, e malolosi a tātou, a ai, no foanga, I tu malo, e o lawe I ekalesia, a manuia le taitainga mātua, I tutono le ainga, e whaamanuia ina foi, o la tātou ekalesia. Praise the Lord. O tātou la leo o whaapea ona a ngai le mawhauwhau I le whai o se ainga, ia e loa o le whaamanuianga le whaingo le ainga. Le whaamanuianga o le maua o le tane, o le whaamanianga o le maua o se awa. Aisea, o le fufuanga a toa lava le atua, o lo tātia mai I te tono le vaenga le nei o lona whina ngalo. Sei sura tātou tusi ke nese anona mta upo e lua. Whaitau mai le whai upo e lua sfulu, lua suma tasi, lua suma lua, ma le lua suma tolu. If we turn our book to Genesis 2, chapter 2, verse 20 to 23. I just want to highlight and talk a little bit about the blessing of the covenant of marriage. When we look at marriage between one husband and one wife, this was ordained from the beginning of creation, from the beginning of time. Amolo tusi whai mai amene. Una whai ngoa ina atu lea a mata mai tatou tusi whai tau ina ia. Ona whai ngoa atu lea e a tamu o I moa I manu vai whanua uma. Ma manu whenelei a toa ma manu vai wha uma o le vau. A o a tamu e lei maua se Efeso soani e tatau maia. Ua wha moe na seina o a tamu e yova le atua. Ile ua moe lava. O na toina lea e ia le tasi o na iwi aso aso. Mana wha aso o ane le a ano e suia. O le iwi aso aso foi na toina e yova le atua ya a tamu. Wana whai yai le whawhine. O na ia au maia lea o ia ya a tamu. O na whaapea I lea o a tamu. O le iwi lava le nei o iwi. Male a ano o a ano. E ta ua o ia o le whawhine.
awa na toina atu o ia ai le tanga. Let me read in English. 20. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper comparable to him. 21. And the Lord caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. A tatou wa ai le polokalame le atua I le pao le tane ma le awa. E mai le tusia kenese. Ina ua whaape ane ia atamu, ina ua vaai atamu I le whawhine. Whamai atamu, o le iwi lava le nei o iwi, ma le aano o aano, e ta ua o ia o le whawhine. O le whai ainga, o le manatu leo te whia abatu le tai au le nei, ona, o le whai o le ainga o le tangata, o le polokalame le atua. Amen? O le polokalame le atua, ia maua sau tani, ia maua sau ava, ia whai sa lua whanau. O le polokalame le atua e mai le amatanga, mela na e sosoani atua ia te itatou o e le whai ainga. So e sau tani po sau ava, I le whina ngalo le li, amen? Aisea, o le whamanianga le mea. It is a blessing to be married. Some have been blessed to be single. But marriage is something that God has ordained and a covenant between one man and one woman. A tatou wawa ai fo'i la le lalolangi le vaitaini le nei, e le ai se isi vaenga ua sau ai le fili ma le ali o le lalolangi e tamawhai e talepe, ma whaamalepe le vaenga lea. O le nofo ai, o le tane, ma le whawhine. Whapewhea na tatu I loa, ua o lava I le nofo ai o tane, ma tane. Nofo ai o whawhine, ma whawhine. Le ale ta ua le vaenga le na, ua ta ua pepelo e le ali o le lalolangi, le fina ngalo o le atua. Le fina ngalo o le atua, ia nofo le tane ma le whawhine, ina ia whai whanau. Ina ia hao au ina tatou whanau, e tusa ma le fina ngalo o le atua. So o le polokalame ato o le atua, ina ia malolosi aina. Praise the Lord. So when we look at the marriage covenant, it is ordained by God, but it has been deceived by Satan and the world system and what we see today. Marriage has now been put into such a frame that the world is saying it's okay to be married from one man to another man, and okay for another woman to be married. And that whole deception that the world has put in place to deceive people from what God has ordained as a blessing of a marriage between one man and one woman. Amen? Mafu ana lale na ole tatu a tatu hoi le afionga le atua. O polo kalame uma le atua. E tama whaisa tani e wha malepe, e wha to ilalo. E o lava la ile no fo ai le tani male ava. Pio inan e te fia a mata ile tatu manatu le ni tai. Ya me se lava ita to ia e le I whai ainga. So, a whai olo e manatu e whai so ainga. O le mea le lei. So e lei sau tane ma sau a ba. O tōna olo su e nia tatu ainga. Praise God. Amen. A tatu o ngai le tatu tusi whai tau I le nei a so ona. A whai la olo ia te tatu le ma fau fau lia. Oh, okay. O le wha manuianga le mea le o le whai ainga. O lo o mai fo'i la tātou e le tuspa ia. I le whai o le ainga, Le ala mo tātou I loa ma wa ai. Okay, o le tangata e whaatu muina e le anganga pa ia. O lo tūsia mai e paulo. O le tangata e iei le pese I lo na anganga. O le tangata o viinga. Lua, o le tangata lea. O le tangata e loto whaafetai. Tolu, o le tangata fo'i la lea tātou te wa ai ai.
e iai lona loto ngā wai ma lona loto usiusi tai le tasi tangata. I le tasi tangata. Le vaenga mua la olo au mai e Paulo o le va o le tane ma le ava. O le tato au tu le nei tai au o le matāfaioi o le ava. Ia po le matāfaioi o le ava talitonu. So, this morning's sermon, in the verses that we read this morning, it's the role and the priority of the wife. In this context, the wife who is a believer. We're talking about a wife who is filled with the Spirit. This is what a Christian believing wife should look like. Amen? Amen. So, o le manatu mua, from mainly whai upo mua le ana tātou whai tawina, o outou whawhine, ia outou usiusitai, ia outou lavatani, whapei o na usiusitai i le alii. O le vaenga mua te whiatala noa i le nei tai au. O te whiatala noa i le usiusitai. O lo tala noa o le vaenga mua le olo au mai e Paulo i le ekalesia. O lo tala noa i whawhine. Whawhine nei o whawhine Kirisiano. O whawhine nei o a wā o tane whātuatua. So, e mawhai fo ilana tātou tilo, a whai o lo wha ngā solo mai lunga whai kwesfurma le walu, o whawhine nei, o lo tala noa i ele apostolo, whawhine e whatumuina e le anganga pa ia. Amen? So, o le a wā ngā usiusitai, o le a wā e whaatumuina e le anganga, ona i loa i lea, o le tangata o vi inga, le tangata loto whaftai, ai wa ai la le whawhine Kirisiano, le loto lea, le loto usiusi tai. Mana tua foina tātou au ina le winga le upu lea usiusi tai le vai aso na tea nei, po le loto ngā wai, e sau me le upu e leni e ta ua o le fita, o lo o tu uifo o iei lalo, o le tai o se vai ngā au. Mana tua le upu na hupotaso, le upu e leni hupotaso, o le winga le upu e leni le na, o le upu e ave i le tangata fita. Tangata la le fita e tu uifo ia i lalo o le tai o lo vaia o ia. Pela o le anganga la o le upu le o sistai o le tangata e loto ina ia tu uifo o ia i lalo i le inga o lo iai pe nofo ai i lalo. Maua mai. So remembering last week we learned the meaning of the word to submit. The word to submit comes from the Greek word hupotasso. Hupotasso means in English to arrange under or to yield. So this is one who would yield their own will under the leadership or under a leadership which they sit under. A tātou tilo i le whai upuna mua tau koe ono, nei ei fo i whanau. Whamai whanau ia o tau whaalongo ia o tau mātua. Lalo i fo whai poe lima whamai polonga ia o tau whaalongo. O le senga le upu e leni le whaonga i le a wā ma le tane. O le upu nei whaonga me ni ta upu e ono mo whanau ma le au whainga luenga po o polonga. O le upu e ta ua o le hupo kuo. O le upu la lea e maua mai e le upu ia whaalongo maustai pe whaalongo le wala au. A le upu lea lo whaonga ina i le a wā. O le tuuina i fo i lalo Tau maua mai le senga o le upu lea. So, when we look at the difference between the Greek word that is used to define submission, submission is to yield. Submission is to place under. Whereas the verse that is used in chapter 6 in regards to children, which is hupokuo, that is to obey a command. So the difference between husband and wife, children and parents, is the position in which a wife places herself under the leadership of her husband. That's a beautiful thing. Pea tātou mata iai i le whaawinga ina o upu. Pea tātou mata le upu siustai o le a wā. Le upu le au mai e tu uifo e ia i lalo o le whaurulunga o lana tane. A le upu e tau ave i whanau. O le upu e usitai ma whaalongo i le whatonunga. Tau maua mai ia le anganga o le apostolo. So, e le ina ia avea tane ma taitai ma losi le a wā.
tele I o a inga wa tātou wa aia wa male pelepe ona ua tai mā losi e le tamā, le tina, male whanau a, pe tai wha fita taua. Ai ele o le nganga le na o lo au mai le apostolo, o le nganga le o le au mai le apostolo, le tane male ava, o ila ua whaatu muina e le nganga pa ia, o lo o iei la tofinga e tusa male fina ngalo o le atua. Mua la, o le ava. Whamaine kolose alona mtau koe tolu whai pasfulu male valu, o tou whawhine. Ia o tou usi ta iatu, ia o tou lavatane. Pei ona tatau I lea lii. Hupo taso, yield, submit. Ia o tou tuina ifo o tou I lalo ifo o le vaavainga alo lavatane. Amen? So, o tou whawhine, ia o tou siusta iatu, ia o tou lavatane. Pei ona tatau I lea lii. In Colossians 3 verse 18, there's a parallel verse there in which Paul talks to the church in Colossians. And in verse 18 he says, wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Wives, hupotasso, wife, place yourself under. Wives, yield to the leadership of your husbands. Does that make sense? Pea tatou vaavaaila I le whaatulanga ina o le pole kalame a le atua, o I nā tatou te vaaia I fo'i, le vāla lea o le taitai po le whaururunga, mai lātou uma o loo ngā wai, lea la o tatou talatala noa, I le vaenga mua la lea, o le vāle tane, ma le ava. So we see in marriage, God ordained authority and submission as a part of godly principles. The idea is, and this is beautiful here, the idea is for the wife to willingly function under the leadership of her husband. Me. O lai mātou I lalo I fol vaavainga o mātou mātua. O I mātou vaaia I le nganga leo no mātou tina a. O le nganga e tui fo o I lalo o le taitainga alo mātou tama. Praise the Lord. And that's an example for us as their children, that we see our mother continually live a life of submission to her husband. Amen. For mainly, mo peteru, so e tatou to see famol mole. O le sifa upu alo au mai le fionga pa ia le tua e whaamtala I nai le vaenga le o le soifuanga o le ava, po le ava whaatuatua, po le ava talitonu. Fa mai le fai pule na il mo pe te ro ala mta po tolu fai pa skuma le ono. Sorry, fai mo e o I le ono. Ia fa apea o tolu fa fine. Ia o si tai ia o tolu lavatane. A fai foi e le fa alongo nisi I le upu. Ia maua I la tau I le a mio le lei a ava. A le ai se upu. Lua Pe ala tova ayane ia o tova mio lenga o ya. Male matau. Let us look at what a godly wife looks like. Amen. 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2 reads like this. Wives, likewise, be submissive to your husbands, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. 2 says, when they observe your chaste conduct accompanied by fear. O le upu leo no ao ina mai e Peteru. O le a mio a le a va Cristiano. O le a mio la le a va whamai. Ia whapea o tō whawhine, ia usi tai, ia o tō lavatane. Whamai whai ai a whai foi e le whaalongo nisi I le upu. O le wingon whai upu lea, o lo whapea na tala noa mai I a va, o lo iai tane le tali tonu. Whamai lai en whai unga whai mua, ia maua I lato, I le a mio le lei a ava, ai le ai se upu. Praise the Lord. Amen. Whamai, whaipu e lua, pe a la tova ai ane I a la tova mio le ngao ia. Male mata.
Le ava tali tonu. O le ava o lana mio e tala noa. Whamai o le ava tali tonu. Whamai a whai le tali tonu lana tali. E li iua a toa lava le loto lana tali. Ona o le vai a yatu i le a mio a lana ava. Ava tali tonu. Whamai eva a yatu whamai e le ai se upu. A le a mio e le lei. Whamai whai upu e lua. Whamai la tau te wa aiane ia o tau a mio le ngā o ia. Whamai o le a mio o le a vā tali tonu. Whamai e matau i le atua. A te tino i whai pue tonu. Whamai whai pue tonu. Aua ne i whaia i le tino a la tau te unga. O le fili lea o le ulu. Ma le teu teu i auno. Ma le o ofu i ofu. A o le tangata lilo. Amen. Women, listen to this. A o le tangata lilo o le loto. Ia te ua lea i le mea e le pala. O le loto anga manu. Ma le fi le mu. O le mea tau tele lava lea. I luma o lea tua. Praise the Lord. O tatou a vana. O a vana o sa ili e tatou. O a vaya mi o le lei. O a vana o lo tatou whea ngai ma tatou. O le a vai whaatumuine le ngangapa ia. E va ai e vai ngai. O le a mi o le ngau ia. O le matau. Whamai aua le te ua i te unga. Po o fili le ulu. Po te unga i auro. Ma ofu te tele. Whamai a o le tangata lilo o le loto. Le a vai whaatumuina. O le tangata lilo o le loto. Whamai ia te ua lea i le mea le pala. O le a mea ia. O le anga malu. O le file mu, o le mea tau tele lava lea, I lea tua. First Peter talks about the woman, the wife, and it says, wife, likewise, be submissive to your own husbands. And then he goes on and he says this, that even if some do not obey the word, he's talking to wives that have husbands that aren't believers. And it says that they, without a word, may be won by the conduct of their wives. Praise the Lord. And then verse 2 says, it's when the wife observes, they see the wife and she's chaste conduct accompanied by fear. If we read down in verse 3 and 4, it says, do not let your adornment by merely outward, arranging your hair, wearing gold, or putting on fine apparel, which is fine. Amen. But 4 says, rather let it be the hidden person of the heart. That's a godly wife. It's the hidden person of the heart. It says, with incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. A godly wife. Praise the Lord. And it says that she'll win over the unbelieving husband. Praise God. Olo tala mo mai fo'i le apostolo ya Tito. Asuelo tu si ya Tito. Olo mai fo'i le fautuanga ale apostolo Paulo I le faife au le Tito. E tusa ma vaina ese o le kalesia. Ai tato te mau fo'i lai I le tala noa mai o le apostolo ya Tito. I tina matutua. Whamai whai pue tolu o le whai pue lima. Ia whape nā fo'i lo matutua. Ia mio I la tau I le mio atua. Aua ne I whaatua upua. Aua ne I whaapolongaina I la tau I le waina. A ia whai maa wao I mea le lei. Wha. Ina ia la tau wao au atu I whawhine muli. La tau te alofa atu I a la tau tane. Ia alofa atu I a la tau whanau. E o fo I tina matutua. Amen. O lo tala no mai lea fionga pa ia lea tua. O tina matutua. Ina ia aua nei whaatua upua. Aua nei o nā I waina. A ia whaapea o nā vei la tau o e whai ma awao I mea lelei. Whamai o lo matutua fo I po tina matutua. Ina ia whai I la tau ma awao I whawhine muli. Lale wing o whawhine muli. O whawhine ia patoa ele whaia a inga, ia o whawhine po whawhine fo I whato a whai a inga, ai a watu I ele whautua a tina matutua. That even in Titus, Paul was talking to his son in the faith, Titus,
And as he was one of the elders of the church, one of the segments or the groups that he would advise this young elder for was elder women. And he says to them, the older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, but teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children. Le matanga o fie o le polo kalame ale atua, pe a whatumuina, tina, ava, tene muli a, pe a whatumuina i le anganga pa ia, eva aia iwa inga ese ia. When we look at our wives, our godly wives, godly women who are filled by the Spirit, they live submissive lives and they reflect these things. Amen? Amen. The person on the inside, that it's the heart, the secret things of the heart. For many by no muli ala tato fai upule na fai tawina taale o to fa fine I o to usu sa ia o to lava tane fa ape o na usu sitai ile li. We read in the ending of our verse this morning that wives, submit to your own husbands as to the Lord. Amen? O le ava e usu sitai e fa ape o na usu sitai o ia ile li. O I tātou te mau mai ai, o le ava po le tina whaatumuina e le anganga pa ia, o le ava e usiusitai I lana lava tane, e usiusitai o ia I le li. Lona winga, o le ava e le usiusitai I lana tane, o le a, ua le usiusitai foi o ia I le li. When we look at that verse and it says that wives submit to your own husbands as to the Lord. A wife who submits to her husband submits to the Lord. Praise the Lord. Amen. Unfortunately, a wife who does not submit to her husband does not submit to the Lord. Mai no na lua te fiatala no ai le tai au ni. Fai upo e luas fu mo le tolu. O le mafuanga. Le ala o tatou wa aia o le usu sai le ava. A lo tatou wa aia foi o le matāfaioi o le ava, matāfaioi o le ava, o le usu sitai, a le mafuanga o lana usu sitai, tatou te maua mai I le fai upo e luas fu mo le tolu. O le ale mafuanga, a wā o le tane, o le ulu ia o le ava, pei o ke riso foi, o le ulu ia o le e kale sia. Whangata mai nā le tatou whai taua. We move from the matter of submission to the motive of submission. Why does a wife submit to her husband? We find the answer in verse 23, and it says, for the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. O le mafuanga e usiusita iai le ava, o le mafuanga e ngaua iai le loto o le ava. Ona o ke riso o ia o le ulu o le e ka le sia. For mai le kolose mua mua lona fai po se fulma le valu. O le ulu foi o ia o le tino, o le e ka le sia lea. Ke riso, amen? O Yesu ke riso o ia o le ulu o le e kalesia. Le mafuanga lea e a lai ona usiusitai le loto o le ava. Le mafuanga le e mafuai ona loto ngā wai le ava. Ona uai loa le ava a ngā wai lona loto I lana tane. A usiusitai lona loto I lana tane. E whapea foi ona ngā wai o le loto o le kalesia ia Yesu Keriso. E whapea foi ona usiusitai o le e kalesia ia Yesu Keriso. Aisea o Yesu Keriso o le uluia o le e kalesia. Fa mai le whai upo sfulma le lima o le mta upo e wha. A ia a mio wha maoni I le alofa. Ia tutupu I tātou ia te ia I mea uma o le ulu lava ia o ia foi o Keriso. Fa mai le mta upo mua mua. Alona fai po luas fuma lua ma luas fuma tolu. Ua ia tumu foi mea umalava I lalo o ona vai.
Matuuina atu o ia e whai maulu o mea umalava, mole e kalesia, o lona tino lea, o le tumu, o le na te whaatumuina, o mea umalava I mea uma. O Yesu Keriso, o ia o le ulu o le ekalesia. Ai whamaia le apostolo Paulo le nitai o le mafua anga lea o a lai o na usitai, pe whaolongo, pe ngā wai le loto le awai lana tani. Ona, ua I loa le lei e le awa whaatumuina le nganga pa ia, o Keriso, o le ulu o le ekalesia, o le ekalesia, e ngā wai le ekalesia, pe loto usitai le ekalesia, I le ulu o le ekalesia, o Keriso lea. Praise the Lord. Amen. When we look at verse 23, it says there, the reason, the motive behind the submission, the yielding of a spirit-filled wife is because a spirit-filled wife knows that Christ is the head of the church. Amen. And the church yields or submits to Christ. Amen. We read that in the same chapter, in chapter 4 and verse 15. He mentioned earlier that verse 15 says, but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head. He's talking about Christ. In chapter 1, earlier on in the book of Ephesians, chapter 1, verse 22 and 23, Paul writes, and he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Christ is the head of the church. And it's a beautiful reason why a wife would submit to her husband and the leadership of her husband. Amen? The spirit-filled wife recognizes that her husband's role in giving leadership is not only God-ordained, but a reflection of Christ's own loving, authoritative, and leadership of the church. Pea tātou wa'awa'aini le taitainga o lo tātou iei laloifo o le whaululunga o le kalesia o ailea o Yesu Keriso. Tātou te wa'aiai I le vale o le kalesia ma lo tātou whaaola po le ulu o le kalesia. E muli tai e le kalesia mea malava e whaia e le ulu o le kalesia. Lela iei tātou o tangata whaatuatua. E whapena fo I le ata o le awa. E usiusi tai, ma muli tai, laloifo le taitainga alana tani. Lesi foi mafua anga tātou te maua, le whai poe lima o le tito. Whai poe lima whamai, tito e lua whai poe lima whamai. Ia whaauta uta I lātou, ia le ngau ia, ia tausi le lei o lātou ainga, ia anga le lei, ia usiusi tai atu ia lātou lavatane, ina nei upu le angaina le afionga a le atua. Le isi mafuanga a. O le mafuanga o le alai o na usita ia. Pe usiustai le ava I lana tani. Ne I whaalawe la veina pe upu le angaina le upu le atua. Praise the Lord. Famele whaipuna tito, Apollo ia tito, ia whaauta uta I lātou, ia le ngau ia, tausi le lei a inga, ia hanga le lei, ia usiustai atu ia lātou lavatane, ina nei upu le angaina le afionga a le atua. O le whaitetenga lea a. Ai lea lawa mai, o le mafua anga. Aua nei tau le angaina le upu le atua. Le lofa ia o le atua, ia I tātou a. Au mai e le atua, whaamalama e le atua ia te I tātou. E o lava I tūlanga, malava. Auro tātou tala noa ina le neitai au, le vālea o le tane ma le ava. That when we even look at Paul's words to Titus, and he says to Titus, after he talks to the elder women, to don't be drunk in wine, but teach the younger women to love their husbands and love their children. And he says to them in verse 5, be discreet, chaste homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. There's a reason why God puts this authority, submission in order. This principle. Why? Because we need to be careful that the word of God is not spoken against. Amen. And we see that in the days of Paul,
the Corinthian women, they were all feminist women. They were standing up against, it was a political fight. Do we see that today? Yep. It's the same today. Amen. But a believing wife, this is our blueprint here. And it says there, you know, get them to be good homemakers, be obedient to their own husbands. Why? That the word of God may not be blasphemed. That the word of God will not be spoken against. So that they see godly wives, they see godly women, and they say, oh, there's a difference. O whawhi tauli o tele o tatou ainga le vai taimile nei, wa le aise se sengol fōlinga o le tane ma le awai to tono le kalesia, ma le tane ma le awai I le lalolangi a. Taitu sa fōlinga o ngā li ina e lua. A lela ngā o awina nei tātou, a whai o I tātou o ta ua o tangata whaolaina, a whai o tātou o tangata whai pasfumba le balu, whātu muina I tātou le anganga pa ia, a wā, tātou vaenga la lea a, le vaenga la lea o au mai le upua lea tua, ina ia tātou savalia. The last part, vaenga muni muni, whamaina tātou tus whaitau, lua suma wha, o I whai unga le lua suma tolu o lo iai kupuia, o ia foi, o lo tala noa ia Yesu Keriso, o ia foi, o le whaaola o le tino, o le nei, whapeo no siusitai o le ka le sia ia Keriso, ia whapea foi whawhine I ala tau lava tane I mea uma lava. Amen. The last part of our sermon this morning, it reads like this. The ending of verse 23 says, He is the Savior of the body. It was talking about Jesus Christ. Christ was the Savior of the body, the church. And it says in 24, therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Lea o tātou tilo tilo I le vaenga mua mua o le usiustai, vaenga lona lua o le mafuaanga o le usiustai a le ava. A le vaenga muli muli o le faa o ao. O whea e au mai e le faa o ao o le usiustai lea o lo tala noa mai le apostolo moa vātani tonu. O le usiustai po le faa o ao lea o lo au mai le apostolo. O Yesu Keriso lava ia. Whamei o Yesu Keriso o ia foi o le whaaola o le tino. Wai le tino lea lo tala noa iai. Le tino Keriso, le ekalesia. Whapewheona tātou I loalenga luenga whaaola Yesu Keriso na whai. Ana maliu o ia I lunga o le sātaru. Ana tuina I fo o ia I lalo o le whaurulunga alona ta mā. Liu tino tangata, le loukou. Ina ia tongi o laina. Ma ia fasiotia, ma whaatautauina, ma whaalapa au, ma whaaleangaina, ma fasiotia. Ina ia whaolaina I tātou. Ina ia maua mai le tangata angasala. Whamaia, nā lofa mai le atua, a o tātou angasala pēr. Whamaia le manatu Yesu Keriso, o ia e tusa ma le atua, aina wha maulano I fo o ia winga whaatasi ma le polonga. Lane whaua o ngā awa, o Yesu Keriso. Aisea, whamai ina ia whaaola o ia I le tino. O Yesu Keriso foi, o le whaawao mō tani. O tātou tani, o tātou o whaola o tātou ainga. O tātou o ulo o tātou ainga ina ia lawe ina ia ngā lulue mālosi ina ia maua mai le tau singa o tātou ainga. O I tātou e puipuia o tātou ainga. Ale ata lea, Yesu Keriso. A le loto ngā wai o Yesu Keriso I lona tamā. Na mafuai o na maliu o ia, lefa mai whai pua lua sumatolu, o ia foi o le whaaola o le tino. We read in verse 23 that He is the Savior of the body. When we look at a submissive wife, we look at the reason or the motives of why she submits. Because Christ is the head. But then we look at the example or the model of submission, and it's Jesus Christ Himself. It says in the end of verse 23, He is the Savior
of the body. Christ himself is the example, that he yielded his own will. He said, Father, not my will, but your will be done. He was the ultimate, supreme example of submission. That he would submit to the point of death. And not just any death. It was death on a cross. The most humiliating death of all. Of any criminal. It was supposed to be the most humiliating death of the worst criminal possible. That's the death that Jesus died. That's how much he submitted. Therefore, he is the role model of submission. Amen? Amen. And it says in verse 24, therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Praise the Lord. Christ gave his life, yielded his own will to do the will of the Father. O le whātai te ina muni muni lea o te whia au mai a mo I tātou I le neitai au a. Amen. I le whaawao o lo whesili e tātou. O le ana le whaawao mo āwā. Āwā whātuatua. Āwā whātumuina e le anganga pa ia. O le whaawao o Yesu Keriso lava ia. Amen. Le eima se isi na maliu mo I tātou. Le eima se isi na whaia le whinangalo o le atua e pei o Yesu Keriso. Le lau e tatu ilo o ia o le whaaola o le tino, na ia fua ina lo na ola, ina ia whaia le whinangalo le tama, na fua ina lo na ola e whai matongi yola. So, vi ia le atua ona o lana upu, pēo na tātou tilo tilo iai I le neitai au. O tātou tilo tilo e whapitoa se tautaranga pe e aunganga I a tātou āwā, ma tātou tina. Ai o loa au me e fo I le upu ia te I tātou. Praise the Lord. Amen. O mea malawa tātou te whaia. Ia I loa I tātou, o lo whātu muina I tātou e le nganga. Amen? Amen. Le ala o tātou tala no nei, o le āwā, whaolaina, o le āwā e kerisia, o ta ua o kerisiano wha maoni, o le āwā e whātu muina le nganga, a le āwā fo I usiu stai. O le āwā fo ina te iloa le mafuanga e usiu stai ai aisea, a wā o keriso o le uluia o le kalesia. O tātou ilo fo I le wha a wā o le ustai, o Yesu keriso lava ia. So today, the beautiful word of the Lord that we have is regards to the roles and responsibility in which we have between a husband and a wife. But Christ is the example. Amen? Amen. Christ is the example of submission. And our prayer is that we continue to submit to the Lord. Amen. Yeah? The year there too, next week, we will be talking to the husbands. Amen? First of all, amen. And if you can see the verses, there's many more verses for the husbands. The wives only had 3. Amen. The year there too. So, yeah, from a year there too, I fanolongo, ile neita yao. Mea whamalosi pēr le atua I lono ngana au e savalia le atua malona whinangalo. Tātou tūla I mai, la o taitaina I tātou I le tatalo. Ia ai muli mai ai upo le nei tatalo. A vea lava mau lava tatalo. Au tātou iai I luma o le whinangalo le ani. Let us pray. Whawhitai tama. O whaalongo. Au e awa o mai. E whatatau. Ia va usi tai ai ole loto I le neitai au ina ia o ola usi tai ia te oi whawhitai ona ole nganuenga maea a Yesu Keriso I le sātauru I le tunga mau lona toe tū mai le nei ua o ola ai vi ia oi ona o lau whaaulatanga Whaawhitai molo alofa tūnoa e vi ai oe whaavavau lava. Amen. We
thank you so much, Lord, for your word. We thank you for the richness, the truth, the depth of your word, Father God. We would not know where we would be if it wasn't for you. And, even as your word's spoken today, even though it's to the wives of God-fearing women, Lord Father God, but it spoke to all of us that we must look at our own submission, lives of submitting to one another. And so, Father, help us to continue to walk in you. And we thank you so much for your grace, that you would send your Son, Jesus Christ, to die on a cross, to be buried, and to rise again on the third day, that I might be saved. Amen. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah, ia le tua le ni tai ao ono Yesu, tatua lalo mai lalo, tinatu tatu tama.